Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, di ka moten malmalpas amangan friendship. Amom, Althea. Nag-sweet na talaga ni Rico kanya. Kasanumat ana ibagam ti kasta, friend? When taam mo na ti agap-date no kasta nga da papanan na. Saan laang aday ta, friend? Kanayon pa nga agay love you kanya. Day talaang? Saan nga amin alalaki kat kaski ni Rico anya? Ay na, friend, tapno ibagakken ka. Saan nga amin aswait kat matinaw? Sa bali ni Rico, Althea. Si kakit di ma? Kita, adaman ng ti-send na aladawan na. Adapay I love you na. Para picture laang, sweet adagusan. Anda pa pananamikan ni Anton ita, nanang. Ay nawaw, sa dino manan, Rico anak ko. Mapan kami man makidjaming. Kasangay kami timay sa agayami. Kahit napagsasaritaan mi nga out of town kami. Anya, imbiskit di nga agtrabaho ka. Makipurdi akto may busan ti kwartak. Dapat mo't basit arabati. Kastala ka na yun, Enrico. Awan ti planom iti biyag mo. Awan gayam. No umay tinobiak di ti balay. Iba gayo nga danapatag nga si Kaswa kay Manila. Kairaman nakpayan iti kalukwam. Basta. Arami din yung latan ti ipaparamid ko. Tapno awan parikot, nanang. Ay nawaw. Nakasagana ka din, pari Rico. Itay pa'y pari Anton. Ala, agrubat ta karuda na. Agur orayan lagi ti gagayim tayo di sentro. Mabilang ta agap-day tak pa'y tinobyak pare. Ay nawaw. Luapay kami na di mo'y naramid dahi ta itay. Umiisam ka pare, ta ag-selfie ta. Tapno adam ay send ko kinkwa na. Sika ngamin timbagak akadwak. Anya, di mo'y baga anagulbud ka manan itinobiam. Kapilita na pare. Nibagak ang birthday celebration ti papananta, sigurado nga ado ti saludsud na. Anya nga ron, ti imbagam kinkwa na. Siyempre, imbagak nga napatag nga lakad tayo di Manila. Nagringatan di kasta, pare. Di ka kadi mananagan, pare. Saan ka may raman? Tamok ti aramidat. Ala, umisam ka na. Tapno, gwapo tayo ti picture nga send ko kinkwa na. Ta cellphone mo manantig igamam, pare Rico. Nag-update ako muna itinobyak, pare. Narigatan. Luapay ngamin, hindi mo yung bagatipod no kinkwana. Ay nawaw, saan nga roda mabalin pare? Kasano nga roda ma-enjoy mo ti outing trayo? O kasta nga adda pang panunutan. Sige ba? Pare, amom matinobyak, straight to rejay. Wala, saan ba ta nasayaan nga gulbud ka pare? Dito kapailang pare ha? Ag-video call kami ka no? Agsubliak pa iti silid tayo. No maamuan ni Tessa day tangar aramidem. Sigurado nga agungat na dyan. Kung di update ka kinkwana ng inuulpod matgayam amin. Psst, tangiwat mo pare. Ang mga nadamakangag katipulong na kinkwana. Kumusta ka, Enrico? Nasaya at latamat, Tessa. Sika nga eh. Kumusta ti trabaho?
Nasaya at mat. Kumusta nga itinlakad mo dita Manila? Saan tayo Jordan Alpas? Ituloy mi ka ni Anton inton bigat. Nakitam ka ni nagiti insent ko aladawan mi ka. Wen, nakita. Saan mat amasapol nga ag-send ka iti picture yo? Adamat pa nagtalag ko kan ka. May mayat lutamot lagi sendak iti picture tapno makitam. Okay, sikat ti makaam mo. Ngala, agpakadak nga rodan, tadapay napatig nga ramitan mi. Okay, agananad ka dita I love you, Tessa. I love you too. Ay, sus. Mayat man ang tiisam ti best friend ko Wen tanag-update man ang tinobyo. Sweet talaga si ka. Pudno nga tamat laang, dagit ibagbaga na ken ka? Iti anya kumaga po nga gulbod kanya, Althea friend. Kita amday to aladawan friend. Ha? Kaipopos lang ti maysa kadagiti gayem na itay. Adapay ti kadwa na babae. Amangan no throwback picture laang data, friend. 2 hours ago mat. Amangan mat no outing tinapananda. Saan apud no nga adain lakad da iti Manila? Saan mat siguro? Ay na friend, itaapanawan, uso ti kasta. Sweet da. Ammo da ti ag-update, ngam agul-ulbud da mat gayam. Iso asika, di ka agpalpaluko friend. Anya nga minan tinagan ti kasinsin ni Rema, akadwa na pare Anton. Ni Hana? Hana ka di tinagan na pare. Napintas kan sexy si ka. Ay nawaw, di ka kararamid pare. Ket po naman, sapay nagpudaw. Ay na pare Rico, at danubya mon. Di bali anta, di nang tumamuan pare. Anya, ulbudam lang aruden, lukwampay. Saan ko matalukwen, pare? Anya nga ron ti kayat mo asaway, nayunam laay. Oh, naalam pare. Agsadeng ka man pare, hintun kuhan mamuan ni Tessa. Hindi na mamuan, no di mo ibagakin kuhan na pare. Oh, iyam amunak man ket di iti dadya babae. Sikapay lang, ba't nga danubya na ti kasta pare. Ay nawaw. Bigbigatan ang nakaisam ka dita, friend. Asino mat nga mintisaan amaragsakan iti nobyo akas ka ni Rico, friend. Kita nag-update manan. Nan, kita akman? Oh, aday ta. Gwapo, saan ka di? Agure ka. Familiar kanyak ti background Ha? Anyat kayat mo asawan, friend? Aywan, malagip kon. Saan mo't nga iji Manila dayta, friend? Ha? Saan a Manila dayta, kunak? Anya nga rod? Kat no iji La Union dayta, friend. Amangan mo't no iji La Union gayam tinapanandari ko, kat nagulbud laang ken ka. Anya? Kaano pa'y nagbalin a Manila ti La Union? No kasta, nagulbud gayam ni Rico kanyak? Sana pudno nga iji Manila tinapananda? Nalabit akasta, friend. Agtugaw ka pa, ite, sa balasang kaw. Agyaman nak, Antikora. Ay, anya nga minanti masapul mo, balasang kaw. Saludsudat ko man, no, sa dino tinapanan ni Rico, Antikora. Di ko nanamat kanyak kat ag-update kanukan ka. Saan na nga inbagakan ka? Manila ka no tinapanandakan ni Anton. Tada napatag nga si kaswanda. Ngam kalpasan ang makitak dagi je post dagi ti gagayam na. At apag nga mga no nagulbod ti anak yu kanyak, anti. Ay, kwa. Ibagayo ko matipod no kanyak, Antikora. Ang mga nol-olbodan nakgayam ni Rico. Ay, ibaga akong tipod no kan ka. Tauray siyak. Jak kanunungan ti kasta nga aramidan ti anak ko. Jak magustuan ti panagululbod na. Ha? Anya ti kayat yu asawan, anti? Saan nga ijay Manila tinapananda? Ijay La Union, balasang kaw. Anya? Ada kano outing da, takasangay tigayam da. Anya?
Kamusta nga itinapanam, Tessa, my friend? Amom, friend. Masurunak iti nobyok. Ay nawaw, apay mo't friend? Naglaing nga agulbod ti loko. Kundi update kanyak. Ulbod mat gayam. Husto ti amom, friend. Ejay laon yun tinapananda. Saan nga ejay Manila? Kunak tumat, friend. Uto-uto ak tumat ngamin. Saan ka di ngayon bagakin ka? Asaan aga puta ka na yun nga ag-update ti nobyom kat matinumat? Agsaga na day dyan ari ko into nagawid. Agasam man day tapan ang lukluko na kanyak. Isungarod ajak pa'y kaya ti makirelasyon taado ti kas ka ni Rico. Kundi update ngam inuulbud mat. Ay nawaw. Nirikon samot day ta nagchat ken ka, friend. Iso talaga, friend. Adamanen update na. Nagisend pa iti picture. Jakon replyan. Oho, kun kunam laang mananday ta, friend. Inton madamdama, okay kayo manan. Anya laang mat ngamin dya ibaga na kanyak tipod, no? Narigat aya day jay. Mabutang siguro di mo palubusan, friend. Lukas tamat laang nga ululbudan na. Saan lat ako man ngagap update, Kunak no sweet kanyak. Kaslasaan mat gayam, friend. Ay na, marurudak talaga, iti kakasta klasin ti tao. Nasaya at tanagawid kan, Rico. Amo yun na nang agdanam amok a sexy kan napintas iti outing mi. Ha, natinagan na nang. Ay dawaw, agsardeng ka man si ka, Rico. At dan nobyam, gamkasta pa'y laang ti ka panunutam. Di bali ta saan kami pa yung mata nagkalay sa akin, Tessa? Imay ni Tessa dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Anya ti may na yung baga? Sinaludsod na ka, Okay, inarami do kalimot lang, tibilin ko kada kayo na nang. Imbaga kon, tipudnukin kwa na. Anya? Ay, unay kayo matananang. Useless, ti update mo kan kwa na, ta inuulbod mo amin. Kas jay ay ati ag-update iti nobya. Agyaman ket diya, ta amok ti ag-update. Sana kasi tinaduma dita. Ay nawaw, no inuulbod mo't laang nga update. Uray saanan, anak ko. Itaman pa'y adi mo sungbatan ti awag ti nobyong, friend. Confirmed, friend. Ay nawaw, anya ti confirm? Ulbod day dya, Rico. Nakasaritak ti gayam na itay. Agasam ngay, tada kanupay na kurso na daan na iti outing da. No kasta, outing tinapananda, friend. Ay, talaga nga inuulbod ti update day dya tao. Kasano nga inuumay dito'y boarding house ta? Umay pa-i-break kumatlangan. Ne, saan kayo pa'y nagsarita, friend? Awanin ti rumba nga pagsaritaan mi, friend. Kundi update, ulbod mat gayam. Ita, mamatikan kanyak, friend. Saan ngamin nga amin nga agap update kat matino? Jay daduma, inuulbod. Ay na, talagang agburak ti darak. Sapa ipanpanakil ko as sweet day jay Rico. Apay akas ta tilangam, Rico. Saan mo't nga minan nga reply ni Tessa kanyak na nang. Nauma siguro kan ka na. Ay nawaw, sana mabalin na nang. Ulbod kan tuma nga men. Anyang ruptira midak. Isaganam tabagim tamangan no i-break na kan. Anya ti kunam kanyak idi na minsan. Di balay ta saan kay pa'y matalagkalay sa akin ni Tessa. Ita, mabuteng ka nga i-break na ka. May law anak lang ang isawang itikasta na nang. Jakmat mababalaw ti nobyam. Tano siyak ti ada iti posisyon na. No siyak ti ululbudam, ay talaga nga i-break ka mat. Mapana kita itayan na. Mas ka na makasaritak ni Tessa. Wen no kayat na ti sumangukin ka. No saan nga'y? Nasayat matay may Rico. Adda kayat ko nga ibagakan ka iti personal. Anya na ita, Tessa? Break tan. Anya? Break tan ko na.
Jakon kayat makita ti panagruprupam. Di kan umay ditoy. Nalawag ka di? Awan mo't dakas nga naramid ko Tagin di mo ka pailaang. Jak kayat ti kasta klasin ti lalaki. Kundi update ngam ulbod mat gayam. Tapno ibagakan ka, saan ko akasapulan ti update ti maysa nga ulbod? Pangasim ka di ate sa... Ipagarup ko aswerte akin ka, takanayon nga ag-update ka kanyak. Jak pulos impagarup ama aramid mo ti kasjay kanyak. Ammo kon amin akalukwam. Anya tiyar aramidem ni ti balay paririkaw. Ala, da agro nga abkamutan paray. Apay, may sumardan kaman. Ano tinapasamak? Paray, imbreak na ko ni Tessa. Deserve mo, paray. Ay nawaw, kas nasantamat nga agayam, hindi kas ta pa nagsasaong pare Anton. Agayam ta, yung sana kaya ta sa wanay ta, akanunungak na iti kalukwam. Tsaka po, pare, masaksak tanak launay. Ano sama? Tabasol mo matlayang no apay masaksaktan ka ita. Nagadun tumit akalukwam. Saan nga may napagay-ayaman na kiti babae? Naitangarot ti bindot ko, pare. Kanawan sir-serbi na nga agap-date ka no inuulbud matlayang. Pare, tapno ibagakan ka. Sana kasapulan na kiti babae ti update ti maysa nga ulbod. Ay, nawaw! Di ka agulbod kadagiti tao ang napatagken ka. Tanong maamwanda, gumura da talaga ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa di naman nga tan tinagturturugan dayjay ahwaning. Naturog siguro man ang iti inuman. Iso asaan ang nagawid iti rabi. Ante Vivian. Ante. Ay nawaw. Apay ka di, David ka na kan. Nyangkel Juaning. Apay ni Uncle Mau. Nakaturog iti igit ti kalsada gapo iti bartek na, ante. Naimbaga, ta saan ang natuluyan. At na nakakita ken ko na, iso ngayon tulod da adagos iti klinik. Natuluyan? Isumat ti kunada. Anyat na pasamak aya. Basta nakita da kano iti igit ti kalsada. Kadwa anak mga ruganakan. Kaya't ko makita ni Uncle Mau. Kumusta ngay, Auntie Vivian? Nakapagsarita kayo kadi kanya Uncle Juaning? Ay, saan nga rod kanakan? Di namat song batan dagiti sa ludsod ko.
Amangan mo't no. Ay nawaw, di ka man agpanunot iti negatibo ka anakan. Mapan mo ki di alaan ti gamit ni uncle mo, taagawid tayo ni inton madamdama. Kasano ngayon tay, no tigayam ulo ni Uncle Juaning tinapiktaran. Kat agmauyong mo't tayo. Iso asaan na kayo asungsungsbatan. Aguray dayta nga uncle mo. Makaawid tayo lang talaga pagsasawak dayta. Talaga ang nagtangken ti ulo dayta tao. Naimbaglaangan tanabiyag ka pa'y si Kawaneng. Oh, mangan ka. Mangan ka tapno adda pamigsam amang dengeg iti ibagakken ka. Ay lawaw, talaga ang makaungitan di bakit ka. Apay aday ka sumungbat. No di mo ka ba ulang timang isubaw, agnga nga ka ta isubuan ka. Amo ka unan niya tirumbang aramida, tapno sa anak ang masermonan. Narigatan ti kastaw. Sigurado makalawas man na sermon no ko. Na, sumungbat ka ah. Saan ka mat nga umal ka? Ay nawa. Di mo ibagang agmauyong kanwaneng. Agkat-katawa ka, kat-awan mat nakakatkatawa. Andak mat gaya man do ti balay ka. Kaya bespre ko nga. Nabatin sa mo di tinagay naman may. Di nakman but-but nga na eh. Anya ti bagaman ti Vivian? Mabalin ka di asikapay laang timang bantay ka ni uncle mo kaanakan. Day talang ti paramid mo antay. Ay nawaw. Apay nga yan tay. Agkat-katawa mo't ni Uncle Juaning nga awan makagapaw. Day tangarod ti parikot ko kaanakan. Kasano no agbagtit mo't ni uncle mo. Amang ano adda na kay tugtugan na saan tay nga amo. Kasano kat agbarbartek lang ti ammo na antay. No dimngeg ko mga men, kat binawasan na ti panagbarbartek na, saan siguro akas ta tinapasamak ken kuana. Ang anya nga ron ti maramidan tayo kat nalpasan. Saan tayo nga ammo no anya ti husto na pasamak ken ni Uncle. Sika magayam bibian anak ko. Anya ti masapul mo. Ada parikot ko nanang. Ay nawaw. Anya dayta anak ko. Ay, agbagtit samatan nila kay kunanang. Kasano matanay bagam tikas na anak ko. Agkat-katawang agmaymay sa nanang. Anya. Gapoy ti kaiinom na. Nadadaol samatan ti utak na nanang. Ay sus. Makapadanag ka mo, anak ko. Dayta tipod no nanang. No kasta akasarsaritak, saan mata sumungbat? Amangan no, adalaang naunag apang panunutan na, anak ko. Agbalalakit din day jay nanang. Saanan anormal tikas jay ang mapaspasamak. Sa dino tinagapwa, Mari Bibian. Iti ayan ni nanang, Maritonyang. Agmauyong san nila kay kumare. Ay nawaw. Kasanumat anay bagam nga agmauyong nila kay mo, Maray. Wen atag kat-katawa amay may sana. No daduma, adapay kasarsarita na iti sirok ti mangga. Ay nawaw. Delikado daytan, Maray. Day tangarod ti pakadanagak, Mare. Naimbag ko tadda ni David akadwami ija balay. Ati Vivian, ni Uncle Juaning. Ano ni uncle mo? Diyak mo't na nasiputan no sa dino tinagturungan na antay. Aggauak lang kung may tikanan na. Ijag subli akiti salas, awan mo tan. Anya? Ay, agpakada akong Maritonyang. Nasken asapulan mi ti asawak. Adda kaon. Ay nawaw. Sa dino tinapnapanam si Kawaneng. Ataw ti indala kasi dahin tayo. Ilutom ta, mabisina ka. Nangalaam iti day ta manok. Awan ba't titarakan tayo manok? Ilutom kita ta mga tayo. Ay Waning. Nasken samet tan nga ipa-check up ka. Ipa-check up? Iti ang nagapaw. Awan sakit ka.
Awan. Saanen anormal ti kastang aramida, ma? David! Awan ni David, napan na kasinapol. Saan pa'y nagsubli? Sa dino nga min tinapnapanam aya. Aglisi ka nga rudan. Siya kung timang iloto iti manok inyawit ka. Ay na, agmauyong atalagan. Jak mo't mabiro ka ni Uncle. Simang petan ni uncle mo kaanakan. Sa dino tinagnaan na, ante. Ay, jak mo. Iti malikudan ti balay tinagapuan na. Ada nga rod inyawid na amanok. Manok? Nangala namot nga iti manok, ante. Manok siguro ti kaaruba ah. Ay, ipa-check up mo niyang ka, ante. Awan ka no nga rod sakit na. Kasano lo agkaro kat dakas ton ti aramidan na. Narigat no da maperwisya akalugaran tayo. Gapu iti kastangar aramidan niyang ka. Sikapay lang ti makaamukan ni uncle mo, David kaanakan, at dabiit papanak. Apay nga yan, te. Nakabut-butang mag. Ay nawaw, anya ti pagbutngam. Kasano no dangranak ni Uncle no awan kayo? San mat siguro. Mapanak lang agsaludsod no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Magawaam nga rod te. Wen ka di. Bantayam anaimbag ni uncle mo, tama nga nurumuar tumanan. Wen te. Bantayak analaing tapno sana mapan iti solar ti karuba. Nakababain mag. No ipilit na ti rumuar, igalot mo kideng. Ay nawaw, abang ano sak ti dalugan na ante. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, dakdakkel ka matngam ni uncle mo. Kabaalam at tenglen, no bilang laang. Kate, kumusta ti asawa ang bibian anak ko? Agmauyong sana talaga nanang. Ay ipa-check up mo ada, gusin sakbay nga kumaraw. Ada nga rod inyawid na amanok nanang. Manok, nangalaan na iti manok. Kaawam met ti manok atarakan niyo anak ko. Manok siguro ti kaaruba nanang. Inluto na pa'y nga rod. Apay matadi mo linapdan nga'y anak ko. Mabutengak nga rod nanang. Sabali nga min ti panagkit-kita na kanyak. Kat, anya nga rodin ti plano mita. Anya nga tan iparihab ko nanang. Ipa-check up mo pa tapno makasigurado tayo. Saan tayo mat nga mo no anya ti diferensya na anak ko. Nay, nagpartak ka na magna, David. Kasla adakam kamatam. Amangan ket din uli mablabas ni Uncle Juaning dito ayan niyaw, antito niyang. Awan mo tinakita, apay, rimwar manen aya. Wan nga rod ante. Jak manin ammo no sa dino tinagturungan na. Makaungat lakit din Auntie Vivian no kastilang. Ay nawaw, saanin anasaya at tikas ta mapaspasamak. Wan nga rod ante. Agbutang to dagiti tattao kan Uncle ko ta agmauyong mutan. Ay, anyat na pasamakin ko na aya. Kalaat mutlatan na nagkasta. Nangrugi man, di nakita da nakaturog iti igit ti kalsada. Plano pa nga rod niya antek a sermonan. Ngam saanan ang napasamak dayta. Tag mauyong mutan idinagawid kami. Amangan no adda ti bato ang nakaitugtugan na dita. Pilitam ni antem ta ipa-check up yung laangan. Narigat ti kasta, David. Ni mathuaning ti sumungat. Kan ada binagkat na anak kasako. Anyangay nga taday jay. Nay, agturong pa yan dito ayan ko. Ay, nasgan naglamangak tapno saan na ka makita. Na, burasan na matan ti papaya iti paraangan me. Ay, sus, ang mga no ibusanan. Pare Juaneng! Mangibati ka kumamot iti bunga ti papaya tapno addamot maramanan may. Kasayam laang Sino ka? No, talaga ka di asaan nakamailasin, pare? Saan kang amaw? Sino ka ya? Ay nawaw, agbagtitsan na talaga na ito a tao.
Sa dino ti ayan ni uncle mo, David kaanakan. Aday ti silidyo, ante. Kasangsangpet na itay. No kasta, rimwar manan? Wan, ante. Iso tinangyawid ka dagiti natangkan prutas nga day ti kusina. Ay nawaw, sa dino manan tinangalaan na. Tinakaw na Anya? Isumot ti istorya dagiti kalugaran tayo ang nagdamaga kitay. Agraman papaya daan ti tunyang. Diyak lang nagsasawita ita amangan no siyak ti kabilan na. Ay, una yan ti kastoya mapaspasamak. Agbuteng pa yan nagiti daduma akabaranggayan tayo kenkwana, antay. Ipa-check up yung latan, antay. Sa dino ti papanam na naruseng. Ite ayan da, Vivian, tunyang. Ay na, ipa-check up yung arudan ni pare Juaneng. Wan, iso ti plano, may. Ay, nasaysaya at pay. Ngamen, binuras na ti papaya iti paraangan di kalman. Anya? Lapdak kumangam, saan kun nga entuloy, ta mga numakaungat, kat anyan tupay ti aramidan na kanyak. Sapay, kasla agbagtit at talaga, nana. Ay na, day tatiga na, na iti kaiinom na. Ang mga no addamot ti bato, ang nakaitugtugan na dita, nana. Day tangaraw tunyang, uray siyak, madanaganak matang. Agbati ka man nandito'y balay, David kaanakan. Sa dino ti papanaman, te. Siyaklatan ti mapan. Dakayon ti agbati dito balay. Siya kun ti mapan. Ay nawaw, nakabutbutan niya ang kalhuaning. Sa bali ti marangkita na kanya kitay. Isungarod amapanak iti ayanda angkel mo, Gerald. Tamapan ko kasarita. Ano mabalin? Itulod tayo iji sentro. Ta ipa-check up tayo ni angkel mo. No kasta nga ron, igalot tayo ni angkel, antay. Amangan kit dinudyak mapuutan kat rumwarto manan. Ay, wun nga agpaisoan niya. Ang mga no aglibas man no awanak. Mapan mo nga ron alaan ti tali. Ta igalot ta. Ay, pangasim na baid. Sana mabalin ang kalhuaning. Ikatam ti tali iti imakan sakak. Saan nga ron da mabalin? Naskan amay pa-check up kayon. Sanak ba't nga agbagtay? Amuyo ka diti nararamid jo iti kalabas, angkel? Malagip yo ka diti manok? Nateng, ken prutas ti karuba anapan nyo tinaktakaw? Sanak ba't nga min nga agbagtay? Drama lang dayjay kaanakan. Tapno sanak asermonan yan time. Ken tapno nalakalang tagdiskitar iti naimas asidaan tayaw. No kasta, agin babagtit ka lang, angkel? Why? Di mo'y bagbagakan yan, Tim, Sikrito talaang. Sana mabalin, Nas ka na maamuan niya, Auntie Vivian, itamot lang. Sa dino nga ti papalam ka, anakan. Ay, agsubli ka dito, oy. Naimbagtad da kayon, Lola Roseng. Da kayo pala ang ti makaamukan ang kalwaneng. Sa dino ti papanam. Sumurutak ka niyan ti Vivian. Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanaw no ikamat ni angkel mo ti bunang kanyak. Di kay madanagan, Lola. Saan apod no nga agbagtit ni angkel ko? Agin-agin laeng. Anya? Agin babagtit. Tapno saan na sermonan niya, ante. Ken tapno maaramid na ti kay kayat na. Ay naglukon day tatao. Asino kay tikadwa ni angkel mo ije balay kaanakan? Anda ni Lola akadwana, ante. Napatag ti ibagak kada kayo, iso asimurutak. Ay nawaw, ibagamon no anya day ta kaanakan. Saan apod no nga agbagtit niya, angkel? Anya, kat numadlaw mat nga agmauyungan. Agin-agin laeng, tapno saan nyo asermonan. Ken tapno maaramid na ti kay kayat na, ante. Iso amis mo tinang ibagakan niyak. Talaga amat dayjay at tao Saanan ang masapol nga ipacheck up tayo ni Uncle. Tadrama na lagayam dayjay.
ikaw, tibok ko ba ibatam? Kurang pa'y dayta. Ay, sorry nga minin, Nakababain ka, Waneng. Nakababain, tikas ta nga aramid mo. Amom ka de, aga po iti dayta, kat kabutang da ka, dagiti ka barangayan tayo. Part of the plan nga ron na niya, bakit? Di na ka din sermonan, Part of the plan, alaw-law atom dita. Pang-aasim, bakit? Ibatan na ka. Ay, saan? Ipabalod ka talaga. Apay nga bakit? Masan ka kanikanyak, Asino ti mapan mubut-but gan? Di ka lamabain ka dagiti ka aroba. Amok nga minasermonan nakisuan aramid ko di kasjay. Sa may sa adumot ti mayaw awid ko amakan di ti balay. Nangrugi idi agin babagtitak. Ay na, saan mo ka di ama-appreciate na gitay, bakit? Di ka agsardang, Pangasim ka di, bakit? Di nagpaibalaw. Tulungan nak David. Bagkatan ta ni Uncle Mo, ta itulod tayo di police station. Ijayan nga agpalawag, tilo ko. Ay, nawaw! Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Gaputa dayta, kat panangisakit daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Inikat mo mati host da Mario buboy anak kaw. Hindi payaplanok ti kastananang. Ay nawaw, apay matpiman. Muna, nagatayo mat kayan na yung ubog na nang. Ay di ka ko maagbalin nga imot anak ko. Panunutan mo ti pagsaya at ti padam a tao Sabay sa, siyak tinagdaldalo si Day. Kasi damat no awan usaranda. Sana mabalin nga gnam ay lang dagita tao na nang. Anya nga agnam ay mat nga ibagbagam. Kat agbay bayad damo piman keng ka. Basta, di yung isubsubli ti hosda. Anda lang ti mga isublay. No kasta ka laang, saan da kan tumat at tulungan no sikat yung kasapulan. Awan matunti danom tayo lakay. Napulatan samat ti host. Kat no, kinaragaak matiti screen, bakit? Mapan muntuman kit di kitaan. Inton madamdaman. Saan amabalin, taaglabaak itan lakay. Itay kadipay nga awan danom? Idirabiin sapay mat. Apay nga tangay? Ay nawaw. Isungarod amapan mo kitaan, tapno maamuan tayo no apay. Anong sam asurutan ti host? Tasaan tayo asigurado no napulatan, wano anya. Irwar mo man nga ron, ti kalugong ko dita, tamapan ako. Naimbaglaangan tay may ka, Mario. Awan nga minan ti danom na nasalin. Awan at talaga tainikat ni Buboy ti Hosyo. Kita Ay nawaw, apay ka no na.
Ay, jakman amoy ti anak ko. Awan ka di tinagapaan yaw. Awan mo tamo ka nagapaan me. No kasta nga raud. Apay nga ta. Sapay dito imatla nga gap-gapo ti danom nga isibsibug me ti basit anatang me. Adamat ti danom nga gap-gapo di talaod nga kurang mo dayjay. Ala, isublim ti husyaw. Syakton ti makisarita ka ni Buboy no kwa. Agyaman ako na nanasaling. Ado matan ti danom lakay. Iso gaya manaawan bakit? Ah, apay matlakay? Inikat ni pari Buboy ti hostayo. Ay nawaw. Apay mat ka no? Dahil tangarod ti jakam mo. Ninanasaling ti nakasarita kitay. Awan mat siguro ti sanyo ang nagkinaawatan lakay. Awan mo tamo ka nagapaan me tapno aramidan na tikas jay. Wano, ada nga tayo napalan na kan ka? Anya kumangay ti apalan na bakit? Dagiti mo lamitigar din mo. Ne, apay ko mga apalan na ti garden ta. Kat tadayumot ang nalawlawa ti garden na. Nalawang agpaiso ti garden na. Gam kanayon matpiman amatsambaan na tinalaka presyo. Da kayo kadit inang isubli ti host na Mariaw na nang. Da kami ka ni Maria o Buboy anak ko. Saan ka na yung imbagak ka na kayo? Ano yung isubsubli? Sayang laang ti danom no saan ama usar anak ko. At nito may sukat ka na kwada na nang. Ay nawaw, anya klase ti panagpampanunot dayta anak ko. Nagsurtin nga na kita tattao. Diyak maawatan no apay akasta ka anak ko. Saan ka matasigo na kasta? Ken apay ko nga ibagam aswerte da. Ket agbay-bayad damit. Di akong kaya ta makita tiyos da. Pakipagata alaan na nang. Di mo ibaga nga inikat mo man ng tihos da. Talagang inikat ka. Nanya timbagak. Isaw ti matungpal. Awan mo't man ang tidanom lakay. Amang ano inikat manan ni pari Buboy, bakit? Ay, saan pa'y matanalpas ti lalabaak lakay? Jay danom ngay ang naggapo di talaod. Nakapsot lakay. Ado tayo nga minamangus-usar. Kasano pa yan layta? Diyak maawatan no apayakas tadaya pari Buboy. Kasaritam tuman kit di lakay. Agbay-bayad tamat. Ala, padasag ti makisarita. No, kayat na Hanggang no saan ngay? Ay aywam alakay. Awanan ti usaran ta. Awan matlang ti may sibog iti natang amula ta. Sa dino ti papanam, Mariaw? Mapana kita yan da kasinsin mo Buboy, Maritarsing. Inikat naman nga minan ti hosmi. Ay nawaw, apay ka nung ay nikat na nga ay. Yakman na mo, Mare. Saan kami pa yan nakapagsarita? Nilang nanasaling tinakasaritak itay bigat. Ay una yan day ta kasinsin kaw? Wan nga rod, Mare. Agbay-bayad kami, mate. Saan anasaya ati kastangar aramidan na day ta taaw? Agbay-bayad kayo pa'y mat. Apay kukwa na ayat ti danom ti ubbaw. Makapaliday nga rod, Mare. Sa anak paikit din na makapagsibog. Ti danom nga yan nagapudi talaot pari Mariaw. Ay, kurang na jay, Mare. Nakapsot pa. Padasam lat tangarod ti makisarita iti kasinsin kaw. Barang maasyan kada kayaw. Ay nawaw, ano nyo tabunang na nasaling? Mapan ko isubli iti ka anak kak Mario. Ay, makapadanag kayo mo't nana. Apay ko mamadanagan ka. Saan kumot nga ikamatkan ka to'y bunang? Ay, kung gayam nana, adda ka din ni Buboy iji balayaw? Ay uwan, madama ti panagbalsig na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno makapagsarita kami man itinalapat. Ay uwan, nasa isaya at pa'y. Inikat naman ang ti Hosyo itay. Wan nga rod nana, awan kit din ati usaron may. Ipakaawat mo ang naimbagkan kwa na, Mario. Tano siyak, saan nakakabutang dayjay? Wana na, kasta ti aramideg.
Umay ko man isubli to'y binulod ko abo ng yaw kaanakan Tarseng. Agyaman naklaunay kaanakan. Awan kanyaman na anti saleng. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko nga inikat ka no ni kasinsin buboy ti host da pari Mariaw. Ay, pudnaw kaanakan. Nasalaw ko nga rod ni Mario di tadalan itay. Mapan nakasarita ti kasinsin mo. No apay matpiman akas ta ter aramiden day ta kasinsin buboy ante. Ay, day ta nga rod kaanakan. Di na nga rod ibaga no apay kat agbaybayad matpiman da Mario. Barang ano makarik namat. Inton kuan awan ton ti rumar adanom iti day ta nga ubbog. Ay, ikararagan tayo latan. Tasapa ila ko ma, tamalawlawagan ti panunot ti kasinsin mo. Kumusta kan nga pari buboy? Anya ti masapol mo, Mariaw? Saludsudak ko man, no apay nga inikat mo ti hosme, pare. Medyo ka day. Agbaybayad kami, matkan ka, pare. Niyo naman na may subli pa itiyosyo. Masyan ka kumamat ka na kami, pare. Awan ti daddo maapangalaan mi iti danom nga usaran mi. Ang damat niya kapoy tilaod. Kurang na dya, pare. Saan nga umanay na dya pagsibog mi? Saan ka na parikot ita? Saan ka kumamat na kasta, pare? Matay dagiti mula mi anating ano saan na masibugan. Sapay sensitibo dagi dya, no kurang ti danom. Ay nawaw, parikot yun ita. Kundi mo lakay ngamin. Awan magayang pangalan nyo ti danom nga isibog. Kumusta nga ilakay? Anya tinagsaritaan nyo ka ni Buboy? Ay, talaga di na kayat. Bakit? Ay nawaw, kasanuta nga rudan. Kasanuti natang amulat ha. Saan mat nga umanay ti danom nga agapoy jalaod? Padasag to ti mapanitayan daman ng tinang inton bigat. Bakit? Barang palubusan data amakiusar iti danom da. Ay, no kaano mat angan nga ni nga agapit da tao. Kastoy pailaang mat ti mapasamak. Naitangarod ka. Di bali bakit? Addan to ti mayat at tumulong ka data. Sapay la kumaala kay. Talaga ka day asaan ka makarik na si Kabuboy? At dan nakasaritak at agamyanan na nang. Iso ti may sukat ka na pari Mariaw. Ay nawaw, among mata ka sa pulan daday ta adanom. Bayam, takitak man niya ti pagbanagan ti gardinda. Agpudno ka man kanyak, Buboy. Umapal ka di iti gardinda, iso akas na ti aramidam. Di oray pa'y mamatay amin ang mulada. Ay, anya kalakit din. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom, anak ko. Sa nabalay, saan matasyak ti mapiktaran na nang. Tay kanayon ko nga ibagbagaken ka, anak ko. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di ka kadimabutang numakarma ka, ha? Agsardeng kayo man na nang. Pagbasurahan nyo man ang tilapayag ka. Wana, tawan mo deng-deng gamasaw. Di ang pakibibiyangan ti ubog ko na nang. Ubog mau. Ay nawaw, nagturod kan amang ibaga iti kasta, Buboy. Anya nga iti ko na ni Manang Tina, lakay. Imanugot ang makiusar tayo ti danom da. Bakit? Tulungan nakto amang isimpa iti hostayin ton madamdama, ha? Ay, kamaudyanan na. Masibugan matlaang ang dagiti mula talakay. Wan nga rod bakit? Sapayin lang rugin na malaylay ti daduma. Sibugam to inton madamdama. Bareng saan ang matuluyan. Wan, bakit? Ay, anya kay gayam ti ko na ni Manang. Agbayad ta ka di? Saan ka nakasapulan, bakit? Pang-maintenance da ngay. Isumat ti kunakan ko na, ngam talaga di na kayat. No agswerte tamanan itinateng amulata, mangyawat tantulatan kadakwada. Mala, agtugaw ka nga rudan. Tamangi da sarak iti kanan talakay. Ay nawaw, sa dino ti pangipanam kadagita ahos, Mari Asunta? Ay, iti ayan dama ng tinang, Mari Tarseng. No kasta, makiusar kayo mat iti danumda. Wen Mare, desidido mat ngamin ni kasinsin mo abuboy.
Talaga adi na kaya't makiusar kami iti ubog na. Ubog na. Apay, kukwa na ayamat day jay. Kaslakas jayan amare. Ay, talaga asaan amaaw-awatan day ta akasinsin ko, mare. Kasla, adamatin samsamting na. Si kakit dimot mari tarsing. Pudnumat, mare. Narigat akasarsarita. Di namat nga ibaga, no apay nga inikat na tihusyaw. Tapno, amu tayumat kuma. Umayak man kasinsin tarsing. Anya ti masapol mo kasinsin buboy? Awan matkit day. Kaya't pala ang ti pumasyar. Agtugaw ka man, tag sarita ta analapat kasinsen? Ay nawaw. Awan matamo kabasol ko ken ka kasinsin. Inikat mo ka no, matihos da pari Mariaw. Nagpulong da ken ka. No apay matpiman akasya ti inaramid mo akasinsen. Amumat nga iso ti pagapuan ti danon apagsibsibug da. Awan bibiyang ko kasinsin. Diyore matay amin na mula da. Anya? Ay, agpudno ka man kasinsin buboy? Umapal ka kadi kadakwada, iso akasya ti inaramid mo? Sana polos. No saan, apay nga rod akalaat nga inikat mo ti husda. Saan mo't amabalin nga ikatamlatan no awan ti makagapaw? Imayak di daw tapno relax kasinsin. Sana tapno palawag ken ka. Naimbag ko nam, taad dati na ayat at tumulong kadakwada. Saan kang agbaligi no nyaman day ta aplanom kasinsin? Kumusta ngay lakay? Mabalin ka din amaapit ti mulatan natang. Uwan bakit? Mabali na eh. Nasaya at matngarod no kasta. Nanginak ti presyo ita. Husto tapno adamayawat ta kadama ng tinang. Uray sandan nga agsingir, mangtag talata. Wen lakay, kasta ti aramidan ta. Un gayam, mapan ka man kit di iti ayan data talukas. Mapan mo ka sarita no kayat na ti makipurdiya. Tapno ada kadwata nga agapit. Mabit lang nga rod lakay. Isalapay ko pa'y nga umuna ti bado ta alin na baak. Naibagmag ta na panunot mo ti agawid si kabuboy. Pasensya ka na nang. Nagpainom ngamin lagi ti gagayam ka. Adda parikot. Anyareta na nang. Kasang-sangpat ko lang. Parikot na dagos mo ti pagbagayaw. Basit laangan ti rumrumwar adanom iti ubog mo ako nam. Anya? Awanan ti mausar. Saan nga umanay dayjay apagsibog? Kasano ko mama pasamak ti kasta. Ket adumat iti napalabas sa lawas. Ay nawaw, no saan ka amamati kanyak? Mapan mo kitaan. Basit lang ang tirumrum maradanom iti ubog na nang. Pangalak ngayon iti sibog ko karag tinatang amulak. Bakitam day taabunga ti aramid mo? Rinanang mat. Nalipatam ka din ti inaramid mo kada Mariaw? Agore ka. Speaking of Mariaw. Amangan mat no day naramid day dya tao. Isa kalatabi masit ti danom iti ubog na nang. Tagpabasol ka pa'y lang amin. Nasaya at atao da Mario. Di mo man ipabasol iti sabali ti bunga ti dakes nga aramid mo. Anya nga tiyan mo tayo? Nalabit akarmam day taga po iti kinaimot mo, buboy. Agraman danom iti ubog iimot mo. Anya ngayon ita. No siyak ti sika. Mapan ka dumawat iti pamakawan kada Mario. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo iimot ti saan mo matakukwa. Taamangan no iti udina kat agsublintoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti masapul mo, Mariteriang. Ay, amangan ko nak, no, dito itinagturungan ni Waldo, pari babe. Nakita ka nagpasintro itayang sapa, Mare. Ay, nawaw. Nagpasintraw? Kunak hindi ano, adda nang ibaw naman kenkwana, Mare. Na, adda siguro, unti kasinsin narak day tao ijay sintraw. Si kakit di mo, Mare. Adda lang siguro ti simurutan na. No makitam day ta akong parem, bagaam taagawid ang parey. Uy, Mare. No, mayroon na lumabas iti paraangan may. Ibagak ng diritson nga agawid. Urayam tulat tayo ni balayon tapno saan ka na mabando nga mang sapsapol kan kwa na. Agawin tulat ta, Mare. Oh, si kamat ti lumabas, Mariteriang. Sa dino tinaggapuam katrabiin, Mare. Maruruda nga raw, di tiday taawal daw, mariroda. Di mo ibagasan manan anaghawid nila kay mo, Mare. Ay, naalam, maray. Ay, na! Talaga, mauma akon kunak na Saan ka di nagpakadakin ka, Mare? Ti kunana kanyak, itay agsapa. Mapanlaang bumulod, iti tolls, ang aging gaita, awampay mo't anagaw-awid, maray. Amang ano adamanan sa bali ang nagturungan na, Mariteriang. Ti kunani pari babi kanyak. Nakita na, nagpasintrong nila kay ikaw. Oh, makitam day ta, Mare. Kumkumpor, may ti papapanan na. Iso ano siyak ti sika, urayom laangan ija balayo, Mare. Tapno saan ka amabanno, gamang sapsapul kan kwana. Na, naimbag man ta nalagip mo ti agawid, si Kawaldo. Ay, kwa bakit? Kasangay ti kumparek, so nagpasintro kami. Ti pakadam kanyak idi agsapa, mapan kala ang bumulod, iti tolls. Katuan mat bakit? Naranak lang ti kumparek dito dalam. Ay, saan man asyak ti ul-ulbodam, Ni, sana nga gululbud bakit? Kasano ko mga agpasentro kayo iti kumparem, kat adamot ni pari babi, ijay balayda, idi kalman, Ay nawaw, saan lang mata ni pare babi ti kumparek? Aduda, bakit? Nan, mutoy man ta cellphone mo. Ha? Anom ti cellphone ko? Awanan ti adwa sa ludsod. Awan makita mi ti cellphone ko, bakit? Nukas ta nga rod, mudtoy tabuludek day ta cellphone mo, Waldo. Awan mo ti ka-text, wano ka-chat na sa balay. Hanggang, na, mapay ngay, makastoy ti marikrik na. Kanya nga itariyang bakit? Napnagkan? Ay, mabitlaan. Sa anak pa'y analpas iti aramidag. No atapang nga da babae, kamali ti pampanunutem. Adaya mo timbaga kakasta. Orelo katam amin ti social media account ken inbox ko. Awan makitam. Anyat amok ngay. Ure kaskasano, loyal aklat tamat ken kabakit. Ure pumamparawak ti balay asan pagpakadakin kakit loyal akmay. Ha? Nagadulakit ti alaw-lawatom. Alakit din. Agawam no nyaman ay tararamidam. Kasapulak ti cellphone ko. Anyati ko na, Mariteriang.
linukatam ti social media account nila kay mo? Uwan, mare. Kat, ada ka din nakitam? Day tangarod ti pakasdaawak, mare. Awan, tinakitak akatsatsa tuwan no katetex na. Oh, di mayat, mare. Awan rumba nga pagdanagam. Sabali latatik parparik na kanyak, mare. Ay, nawaw. Siga mismo tinangibag ang awan kachat-chat na, mare. Kasano, no indilit na laang gaya, mare. Ay, dayta ti santay asigurado, mare. Bulodok tuman ti cellphone na intun kwa, mare. Talaga saan ka sumadnga gimbestiga, mare? Ay, naska na masiguradok, mare. Sa anak lakit di akampante no kastoy laang ti mapaspasama. Babe, adaman sa ludsudek, pare. Anya na ita, maritriang. Panagkunam, pare. Adda nga ta babae ni kumparem awal daw. Yak man na mo, maray. Saan mo't nga minanda kami, ti kanayon nga kuy-kuyo kita. Sino nga tati kumpare na akanayon na akadwa, pare? Diyak mo, maray. Ta may sanalang mag-idi makitak ang nagpasentraw. Ay, nawaw. Talaga ajak maawatan day ta, kumpare. Dirit sumlatan maray. Ay na, pare. Saan nga agpudno day jay, no awan ti ebidensya. Naita lang agpay sumaray. Narigat ti awan ebidensya na. Ang saan mat siguro, amaramid ni Pari Waldo ti agbabae. Awan rumba nga pagdanaga, maray. Waldo lakay, ada ka dilud mo. At dapay magpakay, kapay ka day. Makiteksak man nga rod. Alami ti bagkaw. Inikat ko ti password na, tapno awan makunam. Alang nga rod. Paw, nalaeng. No agsaaw kasla inosente. Oh, kapay kasta ti panang kitam kanyak bakit? Kasla da basol ko. Ay, kwa. Awan mo't lakay, si kamot. At dati cellphone ko itibag ngayon usar ko, iti nagpasada aki di kalman bakit? Kunakungkat! Talagang adda ti ilimliman dito, Waldo. Waldo! Okay ka man! Saan pa yung pastara kami na bakit? Agawa ang taway! Di mo urayan ang makapungtutakin ka! Kaping kami na niya bakit? Umasinag ka! Ay nawaw, saan ka amawatan? Awan mo tamo kabasol ka. Awan ti basol mo? Anya nga ruti kaya tasawin dito? Anya na itaya bakit? Kita ti wifi history ti cellphone mo. Paunay kan, Waldo. Hotel samot amin da kita. Ay, kwa, bakit? Malas mo. Taada pa'y gayam ti saan mo anadilit. Awanan ka itibain, Waldo. Bakit? Pawagak. Sana nakasapulan. Hotel gayam, Pangasim ka diya, bakit? Dumngag ka kumamot ka niya. Bakit? Maasi ka diya? Di mo irwar dagiti gamit ko. No saan ka makontento iti maysa? Alay! Alam dagita badom, tamapan ka iti kayat mo apapanan. Saan kan apakibyangan? Ngam siguraduem adi kan agpakpakita kanyak. Ay nawaw, saan kumapot akasta? Bakit? Saan ti kanakwen? Saan asyak ti luklukwan, Saan ka mataluklukwan? Saan aluklukwan? Kat no puro hotel mo't day taada iti wifi history. Anya ti inaramid mo kadagita hotel, Naturugak lang, mat. Sikakit dimit, bakit? Naturugak, mat! Kaslawan ti balay mo, no kastalaan! Isumat lagaya makahikayat mo ti agsoble-soble ijay sentro! Tumgag ka di, bakit? Kasam ngay! Kabahalam tagbayad iti hotel! Ngam
No maipapan iti washing machine nga idi pa lang nga ibagbaga ka gumatang ka. Kanayon mo nga ibaga nga awan ti budget mo. Agtugaw ka man, Mari Teriang, tada sa ludsudag kan ka. Anya day ta, Mare Roda. Nakitak alimabas ni Pari Waldo itay, Mare. Bado na siguro tay nakasako nga awit na. Aywan, Mare. Bado na talaga. Siya akong tinangisa ko. Anyat na pasamak ay, Mare. Diyak magustuhan tinakitak iti wifi history na, Mare. Anyat tinakita maya, Mare. Puro wifi iti hotel, Mare. Anya? Nalaing nga rod, Mare. Nalaing nga agdilit ti loko. Awan tinakitak iti social media account na. Kan inbox na. Malas na. Ta saan na idelete ti wifi history. Sino mo't nga iti kadwa na mapan ka dagita a hotel, Mare? Day ta nga rod ti ka mo, Mare. Nalaing mo't nga rod nga agdilit ti loko. Ano ka, Waldo, anak ka? Tinagtalaw na kya nang. Ay, nawaw. Iti anya makagapaw. Diyak man na mo kan Teriang nanang. Pabisla ang tawagak na ita Teriang. Sana nasaya at tikas na nga aramidin di siya tao. Nagyaman ako ni nanang. Nagyaman nagtanda kayo amang tultulong kanyak. Nukas tang agapa kami kanipagat ko. Hello, Nanang. Imawag kayo man. At Daddy Waldo ditoy. Agsangsangit at simang anak ka. Apay mo't man na pinagkalaw mo. Incomplete manan ti istorya day taatao, Nanang. Patpatsin nyo mo't ngamin. Anyat kayat mo asawan anak ka. Ay Nanang, no amuyo lang tinaramid day tatao. Amangan no makaungot kayo mo't, Nanang. Diretso mga main anak ko. Saan ko amawatan? Adaw, ti babae day taatao, Nanang. Mapan kami langan dita. Agsasarita tayo, itinalapat anak ko. Awanon ti rumbeng nga pagsasaritaan tayo, Nanang. Diyak kayat ti asawa akas iti day ta Waldo. Ay na, saan ka kumabot nga? Desisyon iti dinadarasudos anak ko. Nukas tangarod, Nanang. Umay kayo, tagsasarita tayo. Tapno maibagak mutlaan kada kayo iti personal, ti kalukwan day taatao. Asino ti mawag, Mari Teriang? Ninanang ko, Mari Roda. Apay ka no, Mare? Iti ayan ni Nanang, tinagturungan tinalaing nga asawa. Kuna na siguro, tulungan manen ni Nanang. Ay nawaw. Na yun tikas ta, Mare. Aywan, Mare. Nalaing. Iti ayan pailaang ni Nanang mo, tinapanan na. Naanos tumot ngamin ni Nanang mo kan kwa na, Mare. Iso nga, abuswan na mo't, Mare. Inulbudan na siguro manen ni Nanang. Anya nga iti ko na ni Nanahuan na, Mare. Umayda ka no dito'y balay. Tagsasarita kami analapat, Mare. Sa bali siguro timpunong nila kay mo, Mare. Aywan. Isuma, ti paglaingan day jay atao, Mare. Si Kamat, ti masalaw ko dito'y kalsada, Mari Teriang. Anya jay nadamag ko. Anagapa kayo kanaw kan pariwal daw. Ay, wen pare. Pinagtalaw ka. Tadyak magustuhan tinakitak iti wifi history na. Anya tinakitam aya, Maray. Puro wifi ti hotel, pare. Ay nawaw. Day tatipod no, pare. Diyak mo, no anya ti kapanunutan day jay akong parem. No siyak la amang pampanunot, amangan kit din no addan ti sakit na. Amangan mo't no naturog lang ijay, Maray. Sana ka mamate naturog lang, pare. Adamot ti balay me, pagturugan na. Apay-pay lang nga masapol nga ag hotel. Sa bagay,
Adda puntom, Mare. Alang amina na bakit? Pagkawanan na kaon. Sana na maulit. Saan akas ka rin na, Waldo? Iti kasta ngay naramid mo. Naming pinsan anapukaw ti panagtalikukin ka. Agbalbaliw akon bakit? Nakapagdesisyon akon. Diyak kaya ti makisinubyan ken ka. Masyan ka kumamot akan niya kabagay. Apay? Nakonsensya ka kaday, idikas jay ti inaramid mo kanyak, Planok mo tagpudnukin kakit bakit? Iso na lang ta inununa anak mo tag. Planok mo't lang ay sardang tikas tang aramid ko. Inuulbod ti kastang aramidam. No saan ko ang nakita dayjay? Awan latam mo. Sigurado asaan ka nga agpudno kanya, Waldo? Inaramid ko amin akabailak ngam kasjay lata ti kayat ni teriyang ama pasama Waldo anak ko. Kasanong marudan na ito nana? Ipalubos siya ka din agsina kami. Ay, nadagsen mo nga minti basol mo iti anak ko, Waldo. Saan anasaya at amapmapan ka iti hotel nga adda sa bali a babae akadwam. Nabayagan na dyan, anang. Noan niya ti desisyon ni Teriyang. Respetuan tayo latan, anak ko. Nasaktan jay tao, isusiguro akas na ti kayat na mapasamak. Jak amo no kasano manan ti mangrugi na nang. Ay, ipanagnig mo ka ni Teriyang, apudno ti panagbalbaliw mo, anak ko. Panawan to ti makaibaga, no kaano, amapakawan na ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Panunutam ti marik na dagiti tattao ang mangipatpatagken ka. Kang runaan iti amin, liklikam dagiti banag apakadadaelan ti relasyon yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.